Neurotična osoba ne samo da se ponaša neurotično, bira pogrešno, misli pogrešno, već i svoj bol izražava neurotično, plače neurotično. Čovjek bi očekivao da kad neurotična osoba nekako stupi u kontakt sa svojim bolom, da će ga izražavati kako treba i postepeno ga se oslobađati. Vjerovatno se i samom Janovu, Artur Janov, na početku učinilo da je tako. Verovao je u moto Pain is the name of the game. Bol je ime igre. To jest, cilj je ubaciti pacijenta u bol, u patnju, a ostalo će se samo srediti. Međutim, tek posljednjih godina svog života Janov je postao svestan da je abreakcija, to jest neurotično izražavanje emocija, ne samo povremeni problem u terapiji, već i najveći i najrašireniji problem u terapiji usmjerenoj na osjećanja, kakva je bila i primalna terapija. Neurotična osoba, što je i moje terapeutsko iskustvo pokazalo, nesvjesno pokušava da čak i svoj bol, izražavanje svog bola, radi na neurotični, to jest samodestruktivni način, kako za sebe, tako i za druge. Na primjer, ako je okidač za suze kritika od strane šefa na poslu, a neke koleginice su ranije već dobile otkaz, neurotična osoba se najprije duboko zabrine. Ako joj neko od ukućana priđe i zagrlije, tešeći je da će vjerovatno na kraju sve biti u redu, neurotična osoba ne prima tu nežnost, ne unosi je u sebe i ne nalazi oslonac u tome, već taj zagrljaj u njoj pokreće zamajac očaja i okrivljavanja. Zašto se ovo meni dešava? Šta sam Bogu skrivila? Uvek me snalazi ono čega se najviše bojim. Kako ću ja ovo sve izdržati? Nemam oslonac ni u čemu, ni u kome. Dok oko nje može sedeti cela porodica, muž, deca, unučići. Zaista, neurotična osoba može imati roditelje, rodbinu, prijatelje, kuću, stan, muža, decu, auto, ali ona će plakati i govoriti kako nema ni jedan oslonac u životu. Njen plač, naravno, zvuči neautentično, usiljeno, ali ona nastavlja i zatim kreće u napad. Optužuje članove porodice da je ne razumeju, uprkos tome što svi pokazuju iskrenu žalost zbog toga što je se desilo, da je niko ne voli, da svi samo gledaju sebe, da niko ne misli na nju i da joj niko neće pomoći ako ostane bez posla. Iako je i muž i bliska rodbina ubeđuju da ne brine oko novca, da to neće biti problem. Ništa ne pomaže. Neurotična osoba je u zaletu i briše sve pred sobom. Plače, kida se, optužuje, zavidi drugima koji imaju stabilan posao i veću platu, obezvređuje sve što ima i sve bližnje koje ima. To naravno povređuje ljude oko nje, jer su mislili da će ona u njima vidjeti te oslonce i da će joj njihovo prisustvo i empatija olakšavati bol. Međutim, ne. Njihovo prisustvo i pokušaj da je zagrle i uteše neurotičnu osobu sve više razdražuje i ona pada u sve veći očaj. Vrlo je teško neurotičnu osobu vratiti na kolosek zdravog izražavanja zabrinutosti, brige, bola ili tuge. U ekstremnim slučajevima to je nemoguće. Na svu sreću ima ljudi i klijenata koji umeju da prime pomoć i reči saosećanja, plaču iskreno, ne optužuju nikoga i zahvalni su za podršku i pomoć koju dobijaju. Njima plakanje donosi rasterećenje i sa njima je lako raditi. Svaka seansa samo doprinosi još više njihovom razumevanju tog procesa izbacivanja bola iz duše i oni se osjećaju sve bolje i bolje. Naravno da ima i ljudi i klijenata koji su negde između ova dva ekstrema. I njih je najviše, koji se bore sa svojom neurozom i svojim bolom,
pa ih jedna seansa povede 2 koraka napred, a druga vrati korak nazad. Njihovo doživljavanje bola u terapiji je mešavina iskrenog i neurotičnog doživljavanja bola. Malo jednog, malo drugog. Tako da možemo slobodno reći da se klijenti mogu podeliti po tome koliko dobro umeju da koriste svoju prirodnu sposobnost da plaču i izražavaju bol. Koliko brzo uče da tu sposobnost sve bolje koriste, a sve u cilju oslobađanja od neuroze. Tu je uloga emocionalnog terapeuta presudna. On ili ona pomaže klijentima da zadrže dobar kurs, da ne skreću sa zdravog puta, da ispravljaju svoje neurotične tendencije u doživljavanju bola. Kod onih vrlo neurotičnih osoba i klijenata, kod njih je pogrešan i samo destruktivan način izražavanja bola duboko ugraviran, verovatno još od djetinjstva. Svaka pomoć ima malo šanse za uspeh, dok kod onih koji su sačuvali tu sposobnost da sa suzama izbacuju svoj bol i patnju, pomoć je minimalna. Oni gotovo sami rade svoju terapiju. Uloga terapeuta je dakle najveća sa klijentima koji su negdje između. Hvala.